turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza. Turi kumwe na Dr Rusabagirishya mu kiganiro kigiye kwibanda ku guta agaciro kw'ifaranga ndetse na miryango igenga amafaranga ku isi, cyangwa se bigaragara ko ariyo yitwa kugenga amafaranga. Dr Namahoro. Guta agaciro kw'ifaranga ubundi bisobanuye iki? Haba habaye iki kugira ngo bavuge ngo ifaranga ryataye agaciro? Ubundi ifaranga nta gaciro rigira, nta faranga rigira agaciro. Agaciro k'ifaranga ni ibyo rishobora gutuma ubona kuko ifaranga rimwe dopeyemo. Ifaranga ziyagira agaciro gute? Rita agaciro gute rero? Niba ibyo ifaranga rishobora kuguha bidahari, nta gaciro rifite. Ibyo ni ibintu nawe wakumva ni simple logique. Ufite ifaranga ntabwo ifaranga ryawe uzariteka ngo urirye, nta nubwo uzarigicaraho ngo urigende nka essence n'imodoka. Igihe rero ibyo bidahari, ifaranga ryawe nta gaciro rifite kuko ntacyo rimaze, kuko ntacyo rifite rikoresha. Ngira ngo urabyumva ukuntu rita agaciro rero. Ntabwo ubyumva noneho? Ibyo birumvikana. Niba nta production ihari, nta musaruro, ifaranga nta gaciro rifite, ntacyo bimaze kuko ntacyo riza kukumarira. Urarikoresha iki? Urarikoresha utaproduce. Buriya muri economy hari ibintu byamwe ugomba kumenya. Hari umusaruro, hari production, hakaba consommation. Ni ibintu byangombwa cyane. Ngira ngo murabyibuka Japo ivuye mu ntambara barakuze cyane, bakuraga amasaha 20 kuri 28 bataruhuka, nta weekend yahabaga. Noneho baraproduce cyane abo production nini cyane ko badafite umwanya wo konsoma. Haba ikibazo ku buryo bashyizeho weekend ku itegeko, babuza abantu gukora. Ibi itegeko kubabuza gukora, hariho imisyo yaciyeho n'amafoto menshi muri weekend. Minisitiri w'umurimo wo muri Japan yambaye training ari umuhanda abwira abantu ati muruhuke. Donc bagitegeka kubera iki cyavuze nta consommation ihari, nta produire cyane, nta consommation ihari, nta mwanya wo gukonsoma. Icyo gihe rero amafaranga ntacyo bamaze, kuko ntacyo ugura. Ubwo se amafaranga amaze iki? Noneho rero hakaba indi sense, produits gabanyeya. Ubu niba fite toni 10 z'umuceri, mvuga umuceri uko niyo mwumva cyane, fite toni 10 z'umuceri, ariko abawushaka ntawe uhari, na produce muke cyane. Abawushaka barashaka toni 30. Icyo gihe biragenda gute? Ni ukuvuga kubera barwanira igiciro nagishyira hejuru. Igiciro kirazamuka. Igiciro cyazamutse nuko ko ifaranga ryataye agaciro. Icyo rigura cyaricushije agaciro, nuko ifaranga rita agaciro. Production ni nkeya ntayari. Ubu mu Rwanda turi kuvuga ngo idolari riri kuvunja 1,100 na iyero riri ku 1,200 na. Abandi bati ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro. U Rwanda sari faranga rugira. Ibyumva ari sense ifaranga, twebwe ifaranga ry'u Rwanda ari arime ku idolari. None se amadolari ubundi turakeneye mu by'ukuri.
ibyo byose niba ari ibintu tugura hanze ko ibintu byo mu gihugu dusipoze ko nta n'ikibazo, ibintu tugura hanze tubigura mu yuan ko duhaha mu Bushinwa, ariko kubera tutagira ifaranga tugendera ku ifaranga ry'abanyamerika, ufite amanyarwanda niba ushaka kujya guhaha muri Chine urabanza ujye kuyavunjisha mu madolari, nugera peke amadolari ntabwo yinjira muri Chine, abageze muri Chine bazakubwira ntabwo winjiza ifaranga ku isoko, idolari ku isoko rya Chine, urasubira uvunje amadolari yawe mu mayuan numerique. Urumva ugize transaction ebyiri zose, aho hose ni kugenda uperida amafaranga. Ubundi byakabaye byiza bazanye reserve de yuan numerique muri banque nationale y'igihugu, noneho wowe ukaba uri umunyarwanda ugafata amanyarwanda bakaguha amayuan ukagenda muri Chine ugahaha, kuko 98% dutunzwe na Chine. Chine ni atelier du monde, ni usine du monde. Ntabwo dukeneye, ntabwo duhaha muri Amerika. Aho rero ni ikibazo, ifaranga twite y'u Rwanda ritera agaciro, idolari rirata agaciro naryo ryatera agaciro, ritera agaciro ayacu niyo basakirifiye mbere. Na EAC nabwiraga ngo ntiriho nka EAC baye, EAC ikaba federale ikagira banki centrale yayo ikagira ifaranga rimwe, ntabwo twasubira kugira ibibazo nk'ibi. Kandi ishobora kuba ifaranga convertible ku buryo ujya guhaha utanarivunjishije iyo bakaryakira, mwumvikana n'igihugu nka Chine bakayafata muri ayo mafaranga. Nk'ubu sinzi igihugu numvise kiri kirumvikana na Kenya ku buryo izajya igura ihaha mu mashiringi iwabo, natwe birashoboka. Dushobora gukora ifaranga riri convertible, ujyana ukagura ikintu utiruvunjisha mu rindi. Dore amahirwe adasanzwe, andi mahirwe aragusekeye. Bantu mushaka kujya gukorera muri Korea y'Epfo, kuhasura cyangwa kwigayo, mwashyizwe igorora. Connect Sky Business Group Limited yiteguye kubibafashamo binyuze mu kubashakira umukoresha ubaha akazi no kubona visa. Abifuza kujya gukora mu bihugu nka New Zealand na Australia, namwe turabafasha kubona akazi ndetse no kubona visa. Akarusho ku bantu bafite certificate ya IELTS, waba uri umwe cyangwa muri umuryango, tubafasha kubona uburyo bwo gutura burundu mu bihugu nka New Zealand na Australia, ibizwe nka permanent resident. Ni usanga aho dukorera ku Kimironko imbere neza ya Simba Supermarket. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero 0793106328 cyangwa mukatwandikira kuri email connectbglimited@gmail.com. dukorana mu buryo bwizewe kandi ibyo twumvikanye byose bigakorerwa amasezerano imbere ya noteri, ku buryo hari kidashobotse mu byo twumvikanye tugusubiza amafaranga yawe. Connect Sky Business Group Limited ni igisubizo ku nzozi zawe. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 cyangwa 07 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rw.
wanasura urubuga rwa interineti #ireme-travel-rawa. none se Dr. ibyo byo kuba iri twita ifaranga ryacu rirarime ku idolari byo bituruka he? Ibyo ni ibintu bisanzwe. Iyo igihugu gishaka kwegisiporata ekonomikema ikindi gifata ifaranga ryacyo kikaryanduza ku ryayo. None se France irarime kuri euro, na ni nkuko na euro uri kurarime kuri dolari. Niba Amerika ashaka gukontorora ekonomi y'Uburayi niyo bakoreye euro. None se Ubwongereza bwanze kujya muri zone euro kubera iki? Nuko bwari bubizi ko Abanyamerika n'Abongereza ni bamwe. Suisse niyo independamment d'elle-même yanze kujya muri zone euro kuko izi ko euro atari imbone yabo. Iri menase nayo. Natwe rero amafaranga yacu bayandosa ku yabo kugira ngo bashobore kwegisiporata facilement amafaranga yacu. Mu bigiye gusaba ideni ntabwo bafata amafaranga yawe. Iyo ugiye gusaba ideni kugira ngo amafaranga barabanza bakatisha agaciro uko bashaka, none bakaguha ukagura amafaranga. Kera sinzi ko bikibaho, baguraga ifaranga bitaga DTS, droit de tirage spécial. DTS sinzi niba bikibaho. Iyo DTS yari paniye y'amamone nk'atanu, kuko ntabwo ushobora kubashyira amafaranga y'amanyarwanda ngo amadolari, kuko iyo udafite amaresources naturelles, amazahabu, amakobalite ushobora ngo wishyure amadolari, we uremporta amadolari. Iyo importa amadolari bo bayaguha uko bashaka, muri mone yawe bayitesha agaciro uko bashaka. Ugasanga barayagwa nko kuri we ayawe barabwira ati yashyire kuri 50% cyangwa 20%, akaba ari baguha yabo. None Dr. Ibi byo guta agaciro kw'ifaranga rero uko nge nabyumvise bishingiye ku kuba production iba ari nkeya en general. En general production ari nkeya. Niba donc production iba ari nkeya iragira agaciro itari ifite ni rarete. Hari uruhare rw'ibi miryango cyangwa ibi bigo mpuzamahanga byitwa Banque Mondiale cyangwa FMI, batubwira ko ari ibigo mpuzamahanga cyangwa mondiale mu guta agaciro kw'ifaranga no kuba ryagira agaciro? Hari ikintu bita politique monétaire. Politique monétaire ntabwo ikora wenyine kuko utegekwa na FMI, ugomba kumvikana na FMI. Noneho iyo FMI murumvikana, iyo irabanza irebe intérêt ifite, intérêt Amerika ifite, kuko FMI ni ya banki ni ya banki bita mondiale, ni ya Amerika, ni ya Amerika. Baranza rero inyungu ufite bakwemerera ni kuko bakeneye yuko uhora ubasaba ideni. Aravuga ati ifaranga ryawe nirimera gutya ntabwo tuzaguha ideni, ati reserve zawe zigomba kuba contrôlée gutya na gutya. Ngira ngo warabyumvise mu myaka sinibuka umwaka neza Christine Lagarde yagiye muri Cameroon, aravuga ati nimufate ideni, ati reserve zanyu zingana gutya. Baba ideni nko kwite barakwereka nyine ukumva ko ari ngombwa kurifata, bararifata. Baguha ideni mu madolari, baguha ideni mu mafaranga sefa ukarigishira mu madolari. Byose ni FMI. Natwe ndibuka sinibuka umwaka hano bigeze ku Christine Lagarde yigeze kuvuza ngo baduha ideni, baduha miliyoni, ndibuka umubare miliyoni, yimba ari miliyoni 102 z'amadolari, miliyoni 102 cyangwa 104 z'amadolari. Reserve zacu barazikontorora. Noneho bashobora no kubwira bati rero gira icyo bita depreciation. Deprecia iri faranga ryawe, ku depreciation urabyumva, itesha agaciro. Ari wowe ubyikoreye. Nibo babigufasha, nibo babikora. Donc no kuvuga ngo rero twita amafaranga nta independence dufite, bakora uko bashaka amafaranga yacu uko bashaka.
iyo bakurwanya bashobora no kwitesha agaciro ukajya ugura ikiro cy'isukari ku mafaranga miliyoni 100. ngira wari wonye muri Zimbabwe. So gusa barabikoze no muri Guinea Equatorial igihe cya Dogo, barabikoze no muri Congo Utado Mobutu. Igihe cyose Afurika idafite banki centrale yayo ni ikibazo. Banki bagire inimone africaine, kandi nzi yuko abafitemo inyungu babirwanya ni bande. Ni Gusida icyatumye Gaddafi apfa mugire ngo ni ikindi. None se Afurika izemera abantu barwanira igihombo cyayo, barwanira inyungu zabo, barwanira igihombo cya Afurika? Natwe tubemere. Hari ikintu uvuze cyitwa politique monétaire. Numva nyine ni izo za FMI na Banki Mondiale zigenga. Politique monétaire ni iki, ikorwa ite? Tukiri aho gusa. Okay, kugira ngo ubyumve neza, politique monétaire ikorwa en fonction ya ekonomi yawe. Par exemple, hari ekonomi ubundi byakabaye byiza ekonomi yawe iyo orientée muri exportation. Comme la Chine par exemple. Chine ekonomi yo orientée muri exportation. Uzabaze nk'umuntu wese ujyanye uruganda muri Chine, ntibakwangira kuzana uruganda kuko nta muntu wangira umwimbizi kuzi wawe. Ariko bakora uko bashoboye bakakorienta muri exportation. Bakora uko bashobora kureka ko à l'intérieur iwabo nta soko rihari l'intéressant. Bakorienta muri exportation. Kuko orienta muri exportation no kuvuga baragufacilita exportation, bakajya kwaka n'imisoro mikeya kugira ngo ugurishe hanze. Ariko exportation ikiza igihugu kuko nta mafaranga yinjira mu gihugu. Numva tia produit dans le pays, ugurisha hanze amafaranga arinjira. Icyo gihe rero bisaba ko politique monétaire yawe ijyana na exportation. Nukuvuga iki? Valeur d'échange nibe nini, ifaranga ryawe nigire valeur d'échange nyinshi. Ifaranga ishobora kugira agaciro kabiri. Hari valeur d'échange na valeur d'usage. Valeur d'échange ikaba ntoya. Reka ngurugero uza kumva. Ndaguhengera uza kumva. Chine irakize gusumba Amerika. Ibyo ntubyumva ndabizi ntunabyemera. Ariko nibyo. Ariko yuan numérique iri hasi ntahure ni dolari. Ubugande burakize gusumba u Rwanda. Ndabizi ntimubyemera. Ariko ishiringi iri hasi gusumba ifaranga ry'u Rwanda. Kubera bumvikana FMI batirika mune yacu bitwishyire hasi tushobore kugurisha ibintu hanze. Nuko twebwe abautorite b'u Rwanda simvuga uko ni kuva kera bo ifaranga ryabo kubera badaproduiza ari ryo guhaha. Politique monétaire ya valeur d'échange iri hejuru. Ce n'est pas bête, ntabwo ari ubucucu. Nta kundi umunyarwanda ari guhaha ifaranga rye ritari hejuru ngo ashobore guhaha. Icyo gihe hahindutse politique économique bakajya muri exportation, basaba ko valeur d'échange yayo ijya hasi. Ibyo simbyifuza, njye ndifuza ko tugira moneyinike, ariko ubu niko byakagenze kugenda. Ubu noneho dusobanukiwe impamvu muri Uganda ushobora gusanga ujyanye ibihumbi 2 by'amanyarwanda bigahaha cyane, mu gihe ku isoko ry'u Rwanda 2 bishobora kudahaha nk'uko byaha muri Uganda. Ibyo reka mbigusobanure neza. Nk'ubu par exemple ukoze ikintu hano, genda gikura mpemba ifaranga ryikubye amadepanse za gukora ari kubishurenye ayi Uganda. Icyo kintu byangora kujya kukigurisha Uganda. Nta Mugande wakigura. Donc no kuvuga ngo nk'ubuntu barakoza akantu kantwaye amafaranga 200 hano. Yego. Ibugande nkajya kukagurisha, ndakagurisha amadolari amashiringa ngahe? 1000. Amashiringa 1000. Gusa nde wakagura.
hano karagura amanyarwanda 200, umugande ntabwo azakagura amashiringi 1000. Nibyo ntabwo bishoboka, kandi igihe sishoboka kukagura kuri make, kugakoresha kuri make, kuko umukozi namuhembye amafaranga y'ikubyishura enye ayabo. urumva washyizemo wenda wa mugani w'umuriro, ushyiramo imisoro, ushyiramo byose. Urumva ari exportation ntishoboka, ndaba obligé kakonsumerwa hano, kandi gakonsumerwa hano nta kinjiye hano mu gihugu. nk'ubu byeri hano tugura 5, ugiye muri Uganda ushobora kuyigura kuri makeya cyane, 1/4 cyayo. ibibazo mu mashiringi usanga biguye 1/4 cyane. None se Dr. kugira ngo iyo politiki ibe inverse, donc yari politique d'importation ihinduke d'exportation, iyo politiki y'ifaranga cyangwa y'ubukungu, sinzi politique monétaire, kugira ngo ibe inverse byasaba iki? Bisaba ko mbere na mbere numva byishobora kuba byasaba production nyinshi. Yego, bisaba production nyinshi. Yego. Hanyuma bakavugana na FMI bijyanye no kwifaranga ryawe d'exportation. Yego, ariko gusa sinifuza ko ibyo byabaho gutyo. Sinifuza ko mujye kuvugana na FMI, kubera iki muvugana na FMI bishobora no gukwanya, bishobora no kukwereka ko atari byo, kuko FMI ikeneye uko uhora muri misère. FMI ikeneye ko uri sabideni. Niba dushaka guproduza, par exemple nagwaye urugero, niba EAC yiyoruganije igashaka guproduza, baragira banki centrale yayo, bagira monnaie unique. Icyo gihe igihugu ari igihugu giproduza, ari n'ikitina produza, nta kibazo, nta gihugu na kimwe kizagira ikibazo, kuko ari consommateurs bari hose. Yego, bazaproduza kugira ngo bagurishe hanze. Birumvikana. Dr. reka tugushimire cyane, cyari ikiganiro kigaruka kuri iyo economy mu buryo aribwo ni finance na economy. Economy aho ngaho yagiyemo export economy. Cyari ikiganiro kigaruka ku bijyanye n'ifaranga. Akoze cyane. Merci aussi. Akoze namwe abadukurikiye. Hit target. Ngo hit target. Wabyumvishe nibyo, ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda, ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi, kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa, nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni, n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza, hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu.